Tial lo mesengi akaw si saak makman mereka sule men promosi el mutmak el al Sunday iwai gel bek el program el angartiang angel direk el co-host program el ora itu nga Mr. Joel Toribio ma Mr. Harwo Wilter ngartiang tial kau si saak la amlamo elak ratara ka akal sinen ngarni mang bek el Sunday di betiang membetok aku isu selgi momdas wen gire del kora ega dossier ya kausa akal gire nang oi titrar gestel mei malu bang bukti kama man betiar ma aku kakaro sel tokol betiar ya kita discuss soal mo ngutial tial ngunsa Mr. Wilter mendire kan kora mo meski ta ulang tahun aja ku nia omes yang kora aku please ta bebira isu sel kora agir mo basangai luasnya kata gire rengi al ubang kang kam kora mo meski chay gitu kora osenge mara bebera gitu isu sebab tat serat chay gitu el regila kau bisa akal serat ko tul kora ngaringi men mutre la Mr. Wilter mak meskawati al man musulang gambes wai gel blamul goi lo asetial programa bogor da matar rakargil mergong el dosa da batokol togoi gel isu serbelau el losa da adar olbira gululau ma leadership berbelau ma adara blu complaints adara blu man soagal gora mo telgibel review igel bebira togoel guk naga gumdasu en man mo club gule dir ke pending kadam lao all taigal problem mergo mar adara blu am larmengs feedback al kuknga sel gumesringil ngara adra blul mergib en wai al gora malo rimbergib lo ase mol martial program akmal gol wal sel sel kora kamal vil makor hospital mora augrul en botogal ada me approach sergib me approach ngage mal gol wase agi mal dal al mengirtial program ngam bim lagal ngaringira last week será flornya kora technical problem mengwai se loyal otera sengarnya interest ergida adra blul remenga saigel gora issue sergi om dasu en se diagal inafra ul deswek len agum tabringeng kidal adra blum kadmal goilo saika mal girel soadan en se given marko dia ka bodo tirklilo asem do karang mar adal ngara leadership bergid mar adal olbira gulau metemo medengei gal problem le tir metemo adu modo reng serti el discuss ra hearing sertir ma temira congress endin di regal gora di multa be diagal bol mereka solution ngi bodo ngei me bolo ngel adra blu megil me bodo tirak eguk mora bebira isu etiagida example gulgol elange kami vidungwa subject tra ablila police public safety mal betogol togoy hablado dur tial losis akl el girel celurreor emna mga dura vice presidente minister emna mga dura adal el girel abtogol issue serbela uleng sel el ministry gumdas mentaragel maklol ministry mal batoga ang lel mora directly el mora adra blur belo tad malo spering magadamla mga dua ay gider toy magadamla men sel beklad en virga dogram ya gila example gulgoni el asel tara mal pending e blada adurni au registration ramlai ra sela blur belau nara kabelment tamam lidira dastala tial isium le todum lo clar el magardi regal ngaria mil ok ngil girel ara adra ul daswal mlo malgor ngi mendiregal gumesa kan conference ra weekly conference ra president mendiregal malsa der ngi
ngoram loringia argument el girel marnguk kedak medal momrura solution ringi adal olbil tureng seringi endi agumes aigel klim el bill el bel saina president tiang nomregal Sunday endi mlaka seigidel togoy adi mlaka faloringi eguk mnal mutul moringa besil issue luasei kadamrul gu speed limit makmlosi galwasei tiang mlakarang mo priority speed limit mlaringia issue ringi ngaringia complaint cara adrablu adang obisra public safety mlogol mol olbil wasei tiau da swal gire da muralla lesel gumdas wendir ka telewa togora registration ndir ka betogol mlai avia ka number ringi yermurut rarael direl betogol mlai expire avia register maklmut talma togora statistics luasei omgong ngaringia evidence blalo tobda ablira abulis luasei sera 1918 2018 and 2017 entela el disera mlara blur bela rogui el blel register na 2017 el al 2018 endir di tela blal register met list abo donelo asenta mal wak lamral to el base la fact base la que la analysis len a ministra se ngungira bektoy endigal al question adimla al adres era drablo asendia kandir ko aisei including nga magume sendir ngani amlay ka number ni edir ngani amlay el remortal mla expire our registration ni mandirga the solver cell issue e gukma imra issue tay gida kambe sa bulgorni kamya sabildi stoban ngara ngil timing tay gida answer ngalwas membo do me saigal tol mo lelan di regal ngaringia isura foreign workers di regal ja statistics lo ultrasai tetela la Bangladesh illegally touro kadam lam sawadringi mangaria problem sei le regulation al base lo ruriak mnasi margon dia kal mera adra Bangladesh la kamola adra Bangladesh ye tarma serbela man la tomar de til mrur tarto magul kornya mlase god out subita toim o to speria de dorur ngil mosabel la dorur ngil modial sabel ngau gai se ngau gai se gida ugur da swe lela government men dia lora taxel ur tirgala mal mas mal la leng langan ya ulak mlagera bebitir takmula se le gida di tat le tele subin musuk mam de nam dia sabam rulam se menglagire mo face our reality e o mesa atleta el gire del murul mo atera adrablu engia la mo ngila aurur maktimul morse mergongania bebida toil ukmarango del area omluklut mangania clearance el rules and regulation omluklut mnamom toga asoria adrablu murul en la traseitorita menglagire lo mesa gide mesmok mo ngil mahale Oktober se mana mo mang du e gugu gel gauma ngaltra ruba lo ase adaigal morne ngasel gulgo ali gida video ki dio ngasion aigal gulgo aguk tiul de swegal black quest omrelle ngari agamet ngal gira sa speed limit hindi kum paskay wa idu makababong nga kablo la mo to ko mestiang akwasen di dia ka wil subi eruli itiang ataragel to ko di mo ka wil subi leng kam saudra speed limit kam saudra to ka dengi selo bor selo la mil kat mok gira to ka dengi ngirel tial blo mo solar alui year 2020 mbade ele elo mel buil e sera bola kay titanga la merredel merelang indir ka tleu selo dia ko dengel wase ay gela la mil ka sakle mo 2020 edi e agumdasum kadamla kadana mo point dia ka sabe del mukham ko gena lo asem betul to adi do mio e dia kadrugui malu be kadrulli hala pa usat ka speed limit sorry share speed limit a president taragel claim el bill el saying a president el molla mai se ul misri e share speed limit ay kakaro sa la not ma ke walol imol bill se ako teng mo
kut maklia al ula mo establish a school zone ay gel bal a school zone as sel school masel maori ringi say gida sumam na so isa ringi engirel reduce a speed ringi mora aka 10 miles per hour egirel mo ruli wase sebe la speed ra compact road el mo mas el mo 45 miles per hour egirel mertiagi de chewa orior el mortiagi del central business district en mo 15 miles per hour ela la am sakti ela a director a bureau of public safety mangmo determine wase al sugum school zone al sugum business district que start trigger morger se mogat magil nya mo etra mo start to tella di issue na kasi kalorior interested mo magala se ngel morger business district tedi mesega mal sugum ko tuti tel 15 miles per hour tia gar karjor tetelam terngil mur sel by will move to create a cloud traffic issue tel belum Jangan mara drong lela. Biang man. Mara drong lela ra isi mapala high school yang. Sel mamakal sel bitara mong 15 mamakal bitara maintain. Esang Dios isu ay gal opposite side. ale predikat toy galom namo galak. Google wase sen dira kisa selam dia lungil kamen tini dira kiwi. Dia kuandel wase a legislative finding rin ngul monga ngoy gal molo ga besa ika gale kilul swem. Dia aku dia abang kal sella asya gitu open container melang mo dia kasbe man kora. O makal lengan niya aloy tebla biyang alti na asma. Malungil la ay ga tim logoy wase. Ela sen ngora adu mga madokar kay titran. Yakmom das wase. Tiya kalel taray kelala mal girel mlania public hearing ringi. Legi la tiki kita norgoy kalu duswe dela. El tar kaila adra business no adra bulun ngade of the swira dimlang polangai emrur tiala. Say kita problem ngalin. Michael Mologoy yoel wase ela kadru litya egle dilelon malbuy lembia statistic tel base ringi mara elmen wase tiya mangitlaleng. Michael Mologoy wase kadu kara malai tul gortial sel mga akwase point nga kasi membo der gik legal toy misel der liel manan mo toy el ngania statistics lol ol tulwa sit telang al gaskulam namro tamlam gasak ngara ul mga murur tal toy mulbor nga public hearing bolo nger bulu el inputa al de suire budo rural la ngau guys igra ul de suel girel tal particular legislation leng affecta roguila. Hindi wati al tukar housing. Oy, Yo si tukar lang. Akmal mo bla kanungo ko lomda suringi mo ibagel babier. Tuduli at tukar dimla kal subi. Alin diak mo besel al ko tulong mo ultiang at tiyan rogil leadership bela dilo asingariya housing crisis. Mesera bol merek sel la gomle ensera housing crisis. Hindi wablo to pokber rule mo mga orab lidl diak asumeng ringi. Makardigul mga taor rin yung korabol mereka tidak dia kablain taor. Leng tidak kesukaan mo matang lisa ikit legislative finding to take a housing crisis ra. How did that happen? Membetul kaya kumda suaka parlementa di otekliden mo. Lengil tekliden mo ra NGL otekliden mo ra housing otekliden mo ra marine sanctuary otekliden. Ikit tiara dulu telmen aku telul, ya dulu terus mereka lagi tertol dulu kan about 4-5 years ago. Say gila ulma amal gor gid lu ase kamel review kal toy. Aktire kal namo bagi krigi lu ase gida namo tulor tir kal dire kal yo miorngi eta makpa se mem dagera kal toy lo mol malbornya adal masaudri. Aktire kal ngania apil ngal mor adra bulur tir kal lo mesel kal show. Emem malgor gidre india kadil ngal talol gor ngaga gumda setidire kan nam malgor gau las nsoma mal ela ngaruba kan klela na modia kalioel namo ko gau sisak ma guren seringira ka maldile to sigin ngil dagalo sigin ngil wasa yoel ton golor tel program mangla manan ngania bulbul ending ngatigel di mo partra problem di do mior ngil dia kangaran meru ma pil ngakan mo adra blu asik me malaga bim oeng regamam el tago malada regamam go murul mam ngila regamam
member da dakal bekla de gardi tal government trigid let jaya sibit lu tirgid len adbod betol mangrod al moral leadership bergid mar adra congress en dakalo gol molong asid let tilga ul mutmengil talmo kada melil tertir ayel de dunga bolom das mai ga drul ngungil mar adra bulu ela bulgar lo ase tial bil ngaria findings ni ela kia mengenal sel bol sel breathing tiro tu dia bil misal kami ti report ya kami ti report tab o ti lo si tala mesali si takamen temle hold public hearing margo makamen try di se eda sa kalau ngi le nga au tio basel bil tial di badi la bil dimnakal na mang alta tamaral ngila kamen tra relevant radang kombali malu bangdim timnakal nga sei ki del dur sel bil bol sa niya presidente nga ka di nga niya kami tangal ablam dali tol gira speed limit ra kampak ro sera nga niya meeting sel PIRC sel igira coral reef Creek emergong emlar niya meeting al moral adal belaw rogu mar adal public call tiro nga ro maintain rail el girela speed limit lengloria question no se ngaram dia up to speed limit en ngaram mal ngario amle en swel tirigel profesional adra armi gol logo sel time ase ali etial rail ablel engineering ya adal madngil ayil toy matemle wor nergidel wase al sugum gomong sa speed limit en matamal la adringi en sebel sura kabalmente le tiara la yakal design al mo oversell 35 miles agum da lulugor yang existing atau mangire del mindful agegi del toy just because en sebel del speedor ngil ma 60 miles diakal lugasen safe that's what I'm talking about mangire del mesa agegi del toy umru ratchen da sangani al adal belon nglit al toy le gimle tokon ngasel meeting taman mil logori segir lo asen dia galungil bom chen sergi legel gurba design el tekker rasurten el speed ala gamla mo be bom gasak bere nga dia modura ige maktim lo ige black ring dikyalla akum daswen abe isra ako sengera ma experience ra adren kilo makan rara kampa dia ka adren marara 35 miles per hour kila mal maral toy sel tu moral que el libro agora rodor dia bo mara ngara 45 kadang la mo meduis mai sel mol sel tal club eno amna iku kita ukma do sei kita do gorni ndi ngara dia portilan dia expert ra la tim gol se sei kita mlor nga serni sel time dire dom na nia question ra arael el mol bol ulen mo slippery lengaringia lulogoni tirgel adlu ase kwa masaibal mai kai gidel bulu al ayora humidity ma ul nganang clear ma material ramurana en sebel mo slide am lain dia al girel slide nga american dil ngatang mo slide ne ngla begiti tra ngau gai ding dia se amal mo tegra bulgor ngil to gambesa ak mention ai kai gidel ko atele toy agora só com mental girele domda sa sigil ngaral approach songil dobang mga dul trail convince ra adal el rural ud mar enforce la o ara da public safety mo o sabedlo tirak like al toy mo mung ermul munguk montar besul le statistics all to wasi sera namla kala emlo atigra tete el alblo lo akalla etiagira atleta mungir the following mendia kalen mo increase accident ego podo ngalise medon dia lam dia ngaral de base ngi gerdi mru ngi ela halat ko sera kampak nga favor ra increase speed limit I hope pesel le setara gel mokat magil rar bulis wasi tamo zone tel kampak to si kel tal mor gel tanga sebel amlay ngara 45 miles per hour ay gel ko koramo kabra kaba reduce the speed rin mangla magala bola rulgi lo isegil jaka dito start ta dito rendra kay morgol 45 maliwek yuk met sella mon mo 45
maximum of 45. Okay. Hindi tira mo, of course, tira mo beraktugon ngin wasi. Let's check the morsel, lamal telara rangan maskang kadi, ko kadi yang alak kertas tugul mora, blu rangan belum mas al morsel. Inya mal tugul mau. Siya igi, yang ala asap adalah mo marara. Oy, dia ngam na mo exceed mo 80 miles. Dik malkolen, malalway seleng. Seral pon mereka railing gel andra interior rule top da udol. Long per calrara lo. 80 miles. O amley. Magim lo ngase motakal vortal. Agul tigil mliwek. Engo mangi o magal ngul mara 60 miles makuna se. Jal speed limit kya girel. Engula se dia tia sabe ngase tial mutlu ngira amrigel ngirsel edial kerni ngaram dia sel mabulur tamlay mang tingil dira mal kol way se mga aviak dispute ra aul das wakti mal kol se gidel professional ul deswira adal marur ngila se tigida Lisel dorula change ra atogora ba aklangar ada belau rogui engirel ngarni au ngilom sube gire de lo motabdil wasi rangal kablo di dua beras school le to rangal lo with the clerk lo magal del dori mas el mer order la go ngania gire lungil rigut sirni le sel suko mendi mo rider yak mom tablo wasi tel adim ne de swir tigalo magal el mo reor dia len gire del dia del bodor redder bela mo magala rigut sitel toy gel di mo iwa ul Yo bangkel tel bulu defender ngi dikum daswen awul makda da bringer ngi ngwal ko dimle edang raw bulu ko pol 45 miles per hour ara kampak dia ka ado pera akmul wa isen dinga ka baiso kal mera tokor ore mide udele wilter kedi mas ala sansaro au era be mas tel reserva bulu ngi am la statul ngaria show bai maka sangar amlim metro mil mile Ideal tangalengan lakra mobil ang Mizenti, yung Maristela, yung Commercial. Hindi ba siya makaumngara San Sarol Mora Coro Elementary School ang hotel book. Siya yamle ula ka soro. Hindi ako na siya para ultam lang ulmo. Ulak malgora tukara statistik sa iyo. Tiagi do osnge kare lang akum dasu kami amna experience at telgo. Elatial existing la malu bela kala evido magal ore dia kara al follow ay ka speed limit dia igil dora ri mga telo mesringil 20 makmala 20 alang ala kram lang gustala 60 mal el tobas el mol tobas el media alom de mertir madia al issue ticket ombone statistics lo asay dia gida tletale lang global mortia ese igida karbail dos pengi mrula igalto indi sel gomese ngwa to ka di mrod ngi gma ma ikmalu mat al mulgola sal sum afectará e please bodu ngil subi el ngania babli kiri ngi malbol maknit e dulu ase kadam letra ngi tiagi de dimla loror ma bortiang disel di bali dusem di gal tang e bak falor ngi marblu el talmal le kadamo gera kaulen Di nga ka ulmak mulukot ya. Mo tetigal adar olbak ulang matado bertila dia kalau merartiang. Hindi tetilbi rak munger. Beera gidi mo mang alug yung motokoy. Ako to dia kadil tigingin. Sige na akum dasweng nrulir mong katamol to ang red lengal sukuma adar gulut kinin mo siya dia kalau merartiang to Hindi liyak mo tok ni. Ikaw ko na makasut kaun mo Hindi ako mo marat to adi og ulir at di ko gerim kada. Mol mo dia kada tat kaun. Dia bil tiang tel por housing magulang sa para ise bibe. Okay. Saulay Mr. Wilter Mr. Toribio ang pa paska hukum maska hukum porcel pora. Why say. Ngarni a petition liya bebira adar belau. Akora di tebdiat ela du gilel sel petition. Selul dasul lorur ngia un dasul ngara al sela utmela al bela. Lu asengi dil adr belau. Mlamo tru me argi. Idiagal makita tru. Imla kier sel basiolo del bu o del club sei. Malu ben ogol club sei malu ben tarra asbe el mosenkio. Sei yang ara kempo.
Maigal mergol time secure belado ngali. Sebagai global example ablu niwal. Ngariangal niwal mleuran mabul mereka secure niwal ing malgats. Isira pun mereka secure ikir belau ing malmagi. Mengariangal ke belau di repetition momelot segi itu. Wasial sumo mo secure ngidi secure adal morrur trablur belau ingire mengara ansela agaren sel belau. Segi da petition el alta mengaria alui maklon petition malui matelon meladar belau el malasai mumla mga bukor derul telal elon meldar tisai yang akan melimlim maru dile wilter maknora Facebook otobdia agrik agrik singara makamlakut mukla mokiara krel belau idire ke sombrial senkora ablur belau marad lomtera adr belau Ekora mal dimlaka imol adal ngarai krel belau lucia babilengel malu bang henjir at tingek el kanpin cerakal wasing giril senkyo malu bang jakal kanpin cerakal wasing jakal giril senkyo wal di rur tratakora takariya dik murak wasi ekau kora mle erbur tu magi di senkyo ka ela gukti gam rur ngora tingin angal ka rur tingi yang aku omdas wasi tiang atara ko tuklab ko toy lo bal mo amen dragem por belau mo ngiri la adar belau la olta de swir len al sukum ak mlama mergor ngileng sel mlama tak armber de belau lermer de belau sukum ngargia awasil toy dub ngirel mo molta drulir jakal ngiril din mo ko le set din mo ke tumarula ka makmos ak momdas basi tel adi malat kerti dia kalau lat kesi tiak laut tokoy tiak ulgo mga tokoy tiran ka rel adar belau malay kal sahin ang may elan men senkyo ko mo amen dragem por belau masum ko mo amen dragem por belau ya merder belau di liluk india ko labon morni ada tolak morni mak diswakal dinguk tegi de india kal swakal tiam raringin dia kalul diswela patengi ngaka dirka katal ko tiam diswela wasi ngaka kulab mertiang dia kulab mertiang akriga wasi omom das ya adel dia kal kien remlungui kira San Francisco engelegel ngirakla diungila dil kira San Francisco lo sikra adol kien remlungui obten angan tengala sikida kir mengira del maungil gititi ungil mesababilnget Lebot dekat maklil toy at tinggal bela rak klugul mo klung yolel kuntil insya Allah ngil merred insya Allah kitin merred yor kita adar bela mo senkyo hindi akul gorngi bigos en soak hindi akul gorngi bigos en etik akmal gorngi bigos en mla moto rablur bela el alta mga erul telaim elon meldar tel sai el dik medung mora babiere mora sa election commission igita uspe ewal telaim Idia ka atil masawal adar belau misadar tiang. Dinggiret misadar ngin mawil mo. Ako na tingul mo di siya ulit tingmes. Ako blaul deski. Dia nga akong daswe ka marne meira importante point girel tial la leader sergi. Giril tiang omrat a constitution. Obra del tol da kalabet del toy. Ragar belau margar abar da giril me tua del melo au deswi ma ta om sodur girel tiang sel mai ngirel sel tingala election commission sa ngirel mo modar sa ikal saing el mora by November el mora mangsepel mo mitra election rangara ito mora sel process a review mo ko ngeng by June next year mo sel ngara sen 6 months raw era sa general election mal cloud di mal success point ragal wasi our leader servelaw mutirgal moro murt agirel metod wasi ta sorry telulda so sorry ada dengan iya lu bang sorry di luar mall bangar outsider deh mal success tiam lo asih lihat sih mendia kan sudah kalau tahu dosir timrat kertir dia kan sorry mekto dan sorry di mangelu asenkyo emla oiti sel asih ngaka om tera raat tiagi da kumdas as a leader ya kumdas tiagi da ngil future ablur beral tuh saya kita important lesel sum poto kala di melebal asih pere whatever the outcome ngaka di sokal di mortal sa alboy Ako mas engke baita algirel el baita algirel el dubra adel metto e olta do sul girel tianto segi da ukul do swega lego mesra Facebook
ya vice presidenta ngani sel gukto geri adira katala do mergi din do moral ngal belaul wa ker belaul torgeri was a President's Day celebration bek ragra o ngeim el buira ule bangalel sel President's Day ya Victorio bela mora mongkos kelela amrige dira katal por silvasio yo le gera ngal belaul rogo il mong mengungil toilet to celebrate tra silsra me Victorio belaul di el raga ya vice president tablo makmoy waigal babien gira ngal belaul mlorse man logora masarung gora desfil was itirgal bebira armur tla bela ngoram dimla kal mere tiam la motokora campaign adro ngira merde bela mar adro bela ker bela gira arangal sel bela ngara rau bulu allo bok mo mo ko trai to bere bomare ndi ak makora dinginul moleng ngwal gora amla do liau desfil adro kera bela ngal melu setial babiera agu ngalil tara melom sanul adam lekira leurora kabelmente bela ngara mom ngwasi ngaram dim letal vice presidenta me comer bebir ar candidata dim lago mele mumara ruglo se selo marael presidents de en campaign de len sugo men diag madra kabelmente diag senator dim lago borse insem el mauran diaga muabla vol seya taraule como presidente rablu seya taraule como senator So that's very revealing, eh? Ngaise Leng atiang ka si e kami kirim mormur. Tamla mo expect ni luasen giri mai. Saya kita tidak ya ser President's Day tu ikan mal major event mal keluar tadi. Saya kita President's Day misal Gorsel softball tournament ngarni la siaran takoma enial. Saya kita tidak ikan mal maklo. Kita mendengar yang tapi kan kandidat lo mai selmo selbo presidential president mar vice president mar other will be lo mai selmo tapi kan mendengar hindi mal it's so revealing lang the expectra ang kandidat el mora igay kita maklo mangarnya imol seri gelbi gram rigel el gora osya karanga kara igay kita tukara ulo mangwasyar adram rigel sel sumo ka kung claim ngul mora adram rigel ang leser adram blongoy amok kaldi bile mudra udo de siga sodi lom ertile mol wase beki biskaigal expense ergau e bombrur temoptera blunum ada bela dia yang arinya sorira bol bok lira blurun ada bela dia kata begitu berada del me mestira ududi le wase bom tau trage ya aku bok miu meng beli tok lai gadit meng kata mlalo mil mora merigen meng dia kata rata mergi momdas ruasin soma matima kyo mbara sitegi del kasus akar ngil to membai rorong mamara adrum tergit dia kalau sis akar gid wasin ngara wil magara makit awul magi mermadum misaudri kam kolo hotel dus man surprise kemir terul amal gorti alto le tiang aviagal togor elang tiang magata talu aisi nga kamal gor kemiulo molgoya factual experience na rabo gurol lobangera a president Toribio tial isum le dum el adam na amrikel amal logol mera president lo hace kal sugum ndiago me ndiagim sentior e girel morngia paril girela president rei ngrankel legimirur gira last time mamlora cabinet ngogel mga katar tirgel mle dilur ngilo asetilal to alwil mladoru ni ndiagal girel waisi el abundaso tirgel nga outside del sector gambes nga mal di mo plakatakul malgo amakasar given ngarbe law endi bigo sa tora politics sa isel man mo kayuget en sabil ngodia sector belaw chaygira ul mo diregal ala dur mang mal to mo logoil mal to gol fact o mo logoil wasi al sugum mang kiera New York aran ngam lungui e diaksal mednge issues rabulur ngam lungui e mo melod out kamera sengkiol mora adan mo gobernador ngam lungui e agumdas el sugum ka anes talade e reasonable aden sabemel lomdas lo asengaga minority e diaga ngaran mal guderikan e ma other ritual to el moselul de sue sei gila maran molgonia sin girel al masao derni en vitana modia lo aisi ela gigil molgoilo asen ngaram
ngara ma Vice President tamo ngar bebi ala dia kalbo. Dia ngara issue tirgam lamo demanda togoy. Kita tel diomes. Ara adan ngara kwam mar ngara saiban a eskergido lo assemblia ngara paskama maudu Imora rabayar kimrelia ngara. Lel sugo menda ruler politicians engarngi abol rule giri. Metial toga amlamo dirgol gol morisei. Mesel bodol go au reason elang ma togo lo asem correct tertia en girel momu tirgai giral adal mengatak girel tirgari lil moaisei. A remember sin 6 and 7 lol bidra aldul wasing mo viaga baksa outside. Yau era bol mereka senkyo. Lemergong gomo rasai bal makwam no dinra. Me gom choice lol bile tiensa la lo asem viaga girel morni. Magidam la kalam la magruli tal toil mo aisi. Metiada kalbeot toy. Adi gulinitnya mulase. Kidal senkyola toda awa civic du tirgidal girela klumyolel belau. El sumbal mo aisel alma ipengel ma ipengel ekadbay obuli do rogo. Etiada kalbeot toy. Gidital la mo ka na tol toy. Lembia a direction gidlul tergok esa country lo hace cada maran mo. Man cautel de como mencioné el textual sil se lo hace. A tedo bergidak masih cada mo martedo hace cada mo. Lendir gal boringia. Dia gal boringia a unil al dadur adlong led al motor que clia atleta do giungi emngat mok rablu. Seguida Google de Sweden. Kulgorng il tram nasi diagal mal too late el digal mrul activo ase kidam la umli tal toem nam grulil mo aise manjire del mo blaga mu dal sum sadal di mrut mlog ngi diagal sebedel dik mun diagomi O elegum da suri giden. Ngaria imora to il mlanir belar tian no brekel sande. Mga do orar bebira rungora la state na bebira bui gumur taigal. Ngaria bebira blu mam sisi letumla mo spera dia kalbui berbela. Adra rurt mar adra omius ma edia gatara adra belau ngarai kel belau kisi barmul was ngara mo spera adra Bangladesh el mius. Sel kisi bar ni rengia was ngara mo batner adra sinalo siobai. Menjak tutungil tumakit. Menjak kalau tengah sela al dadu. Menjak kalau tengah al bulela belur rumlungu ya ul mo auspera. Selva do auspera. Rangal kami menunggu morat tokora sports. Ikat mal mo kasay. Di selva do auspera ada menunggu mamilik traka benor tit. Ikat ukmal mo imisel mo tokol bebir kita. Adiola balas ni bagi ya kalau tengah sitte kier. Hindi tisenkyo. Menggira kau sisa akringil toka ul magi mal kora. Adi mo Marta arang meng mai madakta me wasi ar berdel belau agyo umbral si teatra ko tul cloud to gire del mo adu urgi ar merdel radlo ngali mar adar belau o da sulendi wai selebol dang okle lo sara manguroma 20 miles on marin sanctuary india adar belau dimla ka siari gutsul olbira ka lau ma president belau Marmara de belau lo singaraw ulmang kadi ismiri ngaraw ulmang kadmla open ngaraw ulmang dia kadol taraw ngaraw ulmang blul letus modin mo hindi tial imora to ko tigira de belau mo senkyo ngaraw dia katar ko yun mo sa ngi ko madak makabay siya kita na mori utsira ko man madak tang mas kale bola ko may galo bisir ko miu akabama o senkyo ko miu ulmang sama may katol mo to siya ko ram ni so kag giro siya kita to senkyo dali iter ko mi arkera ikel belau masung ko sa tiang Ipol constructive argument terumi altang important terumi senkyo mas. Sel tokara senkyo, sel maral sel petition gathering campaign lang. Adi maral o urun meleng se kadil adi mo 4078 let's say 4100 ekadam nami sel require constitution mosebela tial get el mora apalotra November next year. Oh, imong gira del ergolet sa adam temet tawag do swil jak tol tol jak gira tol.
especially ang legal sa adi masuk al kyo o malgor niya so kalamu tumato ko housing lesera alas tentang artinya ak netat serni sel tokoira ak mo tibul tat sel in debt to income ratio sel bodolar alone to oil ngu sel monthly income merkau eme total legal monthly expenses merkau ese girel to los pera ko ngara 43% lo asal cum ngalak kalsia belsema ngala belsema 43% ra income merkau en mal risky mal kami itu utal harar alone merkau mengalat TLM ma amle gari kam ne wasi mela seigi even to katam nga 1% and diesel debt to income ratio ka ala kal address ni ada kal sebe makul gerra tial gerra minister baklay chilton ragi ngara press conference eli mang los modi emral wa ise baklo mesaralla se ngarngi sel ngaralla wasi tamo ay gigi dala molto talo NDPP mapal housing mo o give a special consideration el girela say give el debt to income ratio bulgula say al sugum to tulus pera 43% lol gael el telki bulgora mo Tora heart. o Jagal tora la. tora say ngang ala ya igam sa mo let's say 50% 55%. Wal double considerate tay galbang. Ela say give tala ko say tiang au tu adungul mo el 100 tara tay homer ka kele mo lakal sa PM el reliable me mo mura apply. Say give ya adim na syakal mo takli lak para adir ko kami concern ni di say give ya. Diesel one ra issue tial la ngarngile. Kadire kam na mention ni ra wa mel wasi. Hindi na kami concern na other all bill, especially senators wasi. Tial National Housing Commission tirgal mo adal tial alat. Tirga sel la presidente mo se dasang clear mo ya senate mo kong irti. Mse ko mo dia kal gora mal mo clear ala ngara senators sa sendia ka tiang ngara institution kisi la se el blaktak lo se igel appointment ng presidente a senate tagilil mo haraw. Hindi kalau haraw amo manak ni Akan center. amo kan Yula kan center tir. hindi sa igil elang larang ya apa bilangela delegate is alra House of Delegates. House of Delegates a house aja kal provide advice and consent hindi ka amle consent yo asi hale de ibado ko ramo otro rebra uriol le namo sualo asi hindi namo ka sa tol o tau 15 million o mes ni lo setiang akala bolwan ra issue mo klang mga titia lo tutel telo nga amlo ngo advice ra adra legal counsel ra House of Delegates legal terul legal counsel eta to do say dia ka seldo tira ka constitution engirel waise a presidential appointment agirel mga kagerni ra senate man say gid dia law ko na issue say a president sa June 17 amle sign ra Executive Order number 425. Say amo transition raw rerel sel tim la kami tilulya ko ertia. Goto karam le kabalo say wa team el maurerel say amo magimtra 60 days after signing of presidente margo tiagi del 4-25 amo take effect. Ikiar 4-25 ang asa 4-25 magatakilo asi. Terwata ang amo members sertial atau National Housing Commission. El ngari director HPB, ma director public work, ma director historical, ma ya minister cultural ang mo chairman ng ma chairman ra PUC mo otal talan ma ya ng 6 all together 6. Disendim na kami nga Senate. El chegi del appointment el wasi tiga dia altiran mo beres el hindi ala urak malgo tagi del executive order kilo de sera 17 sera mo ya sera Wednesday mo ya ela segi mela ako say aulak ping up ay nga say ela ang ladir ngari ako ka executive legislative ala tiri ala kale ko mo awana ile ya ora man na mo complicated dia ela tagi ela issue asay ami ako ka don basula say yes ela leche ngungil president ako ahile submit ela ndak ko ngelo asay a president ng multirak le go ahead sa pita kan kuma senate ano mga sendia ti ay gidel lakti appointed tiren namlang umre Cambes hindi mo to la issue say what happened at sugum le sete submit lang al director ma senate lo tirak tal 425 etri
check ni. Ang tangot alam mo tel executive order ah. Ako ulo makmal mo confused. Ngaka kadi aktor ang sini dito kung basta tiyak. Makarang ya senator ma presidenta awana ko ngin mo sa ingrala. Ewa si ebo review ngiru. Kambes. In the name of a housing crisis. Malu besel guna sa kambes sa ulak man makan fuse. Mal dulu sa lak mulu ay say endingan niya agora heart to heart tagoy Exactly. right kre. Gua mlamo dia kumian mutian saber tagoy. Okay. Mlam manya kambes ak mal gumesengin. Mal batak ngal ala marinya imori de tialsu. Halle gulgoy. Seltara gotan mle matar surol de swegel kiring sil lol gorni. Sel wase tial housing commission YC. amo ngara ala udo dai galudo. Ngariam le kintilar ngara finance akmal ko YC le tiagira atleta. Ali tiang asum marinyo ngara ring segir alad. Etirge viagal accountant viagal ngaria finance officer tir. Magdama amrura ko tara alada viagal or. E virregal morngi auditor ni. Mangmo viagal ulsis ba national government audit tunguk mo separate el diwa auditor pension plan na. Elago Ay ga mal na mo patol to. selgo mesek tial treta elaga mal swam sel transparente lungil bagatak laudo do wase teludo do tilob de ngaram lew Lengjirel wa ise. Ako ndak sa tiay gid National Housing Commission adi ko rurugil address til ay gid council and they took na create transmut another layer a bureaucracy. Halle gidam la rulitar to. I see. Tiya gida to ora ngang kela health insurance ngaria problem ngiri tiya gida romru. Ngam le object sella ra lel makilura a president review na sella ngeng tiya. En ngwa sendia gara dra bala tiksak mung gire del gongi. Sei gide monglo mongwa senga objection ro makwasi. Ngara mara dra ese sam au ngara lai galudo tiya. Al sumguk soril di mobati al sistem el golek taudo de toba un sistem el bong. Hindi nga mama tira mama de lo ase ngegon biagalego. Matyaji lang lo isura iglis magandil mil sa ngil mloringa hearing mlo ria question la se gamiung giriu lo ase ngagirel ma ugrul biang ngani au do ma. Ay dai gidel to agulgol asen digil ruli tal to el mutal mo oli seksite mo expensive. Era tial $15 million awal ngaram Ministry of Finance. Ela mo apply ra pala housing mo NDVP. Sel daga ngera ela seludo avia kal tira ola barang ni dol to ni. Tulu siya ba bien. It's a written request del mora finance. Ya finance a draw down el seludo de un paseni. Akilmut al mora alera statement nga alwasi. Sera bolo del mutial 15 million asabe del mu. El ngilul mora bid. Rornya RFP ni. Malbol bida alwa surang bolong badolay galblam ngaigel 10 million teral mansang. Emlamo mregal toy. Okay, msiki dakri. Radira aro del ngil mela. Kahale da trist gid gri como. Sebe ela maraul gombali o a west surang PDC el mo ada do ngima ngirak lang. Oy. Ewa si hale me bai gid the bodalon ra $1 million le do ko do gimel plat tal etme. Ito nga lo tra kabelmin. Lo le ngar adel mora mergi de do le. Tilay. Say Seng sebe. Tilay gida ulugon ngira. Akong gas. Kamal lo mre de gilo. akong gaso yung sabel sel gumul sella National Housing Commission na sabel ulit tira iti. Mitilegi dam le soril mururtin mo tax exempt. Malakal sorir el suguma ada alla lela mula sen subela ada mo marablay ente gasto brada el malal mora blay la surang asin solo mal Lesa gumes senil commission ang sabel mo mesa teleta el rulin mo affordability mo accessibility ang sabel os pa yaido ko na guidance al sugumang wasay sebelah saya adalah ngata kontraktor me morse temen yang kaya remul ruli mas activation en mita ga requirement ang nasa be la mas nasa be Engel ada harara government tira da melega gel plan por que. tira sabel to emre de viagal li seksitria gabalme al mut tar all hotel tiam brother lim maru ni
Akat malak lule da tial toko rara ele, tial tara tele toko kok mamelgoni. Agurang sa Antonin brief ra president lang oger ngilo si. Kabas kita status at tiara. Mulme sa sil. Ya mo isa. Mulme sa sil meeting. Mang brief ringi ya bro gingel de Delhi maktiul urang ngwasi. Aigel biagi bong cancel ra kantra. Hindi malamol. Agido to da bebirngi. Emergong man sa surang mang mo finish. Maka mo sa sel to ka kambes ngaram dim lakal tiderngi melbol benefita adal belon mo. Gagi da surang maenda pel mamru ra endan. Say kita mulgol ni. Ya Era adal mle mistek ra ko trul mutian mistri ra dim nakal ngam ja kalabak. dia to asa gi mosto bertir mga kalorula ge gidel. Ya kita gulu mle harti ja kalabak arti tem mle mistek. Dia kabay problem ergida so kal mumzen el sumara adala AVB. Al suma ta adala AVB melil ta adala New Zealand ma adala France el me. التغير الترجم ديال ديال اوسيل مستغرام دي امباي era ba shakala galo ase engara ul mutim leba la se peder mo bedengar atra bulu ase que tamil gara endigal se beruli ndilo lo aise ndilo lo aise mnase ai ka gida igel digal se berumul mnamo soril mrae magi dilur tilo ase ndia ai ka gida bebira ngara la gidi rumul endio wa mo swart marang al mitikturungi magi mongun sa dingare imot ko Ma'am, Dari imot ko bled witness ni atra belaw tokol the witness ni Tialuriol Mirael adimlaga inspektor ni. O tila ay gida di regal tara. Como rigola mem deswiu. Sel dorar tiarale. Angara mong sel lorula project tragablemente. Ya de bonga obukura asevera cotrod el dia angara loru ringi do make sure tialuriol tirakar seljume. Lel tara adra AVB dilulo se kama mo provider mo contract. Le adra AVB adra Bangladesh. Provider inspector. Hindi nakita telo mas hindi na inspector. Mahal malagoy lo asin dimlagan. Dimlagan gidra adra bela mrur taluro tira mrur ni gidil masal mara endri. Dia malagoy kay gidil tokoy ni ngora mal peot tokoy gadim. Nga ko ambok kwa surang kamla mention te ito. El ngarinya udegal bato ngariya saksyon na nga maikment na aktimlan maral mo bisa presidente sa ngay galblay rogun muskamo crew mang mamrule hindi tal agreement kasi como porel margo atara information kasi el aya obis ra pala housing ako direct mal iser tiay gito 15 million am la melang tara mo start to ka traffic el mora igel obis ngo otilo siya ara mal mlingil mo la am elang I hope ang maral ba uriol lo tutin hindi mo makadam sa dani gambes ay gel mo rengs awana regel mo yu tumi leng ngarniar medang akal merot beleng audo la housing hindi mlakatal problem tel housing ay kali toil na to vertel babir hindi sa ikidil imol toil blam dalil dilia minister was hindi mo yor rahat trengel umra Sige dal adim lakarabang hindi sa kumutam armor trahart hindi ka dulu tralla gamaman magkita nga sa among lahat kabayo o si tiabang kamguk pro yeah I mean I'm sure hindi ka dulu say hal di dungul mo 90% yeah that thing gamle sure din at least nga rin sige special consideration was al sugo mong no 50% era matangem dir 50% da paskalon agan diga matangel was tiya tilo do bisra bala basum republican or rustini democrat mo besamo di to be fair ako assessment na tiya lurior tiya 15 million a president am leswala expedited maral deal exactly bay olbi ra kalula la sa sola tol ede tumla ruli maramagi kedamla mo awa nai ndio mel kirar adal mo ngra ringi yang awana presidente mo olbi ra kalula problem gisang trimle awanang molla mandiak to ngel wasing mo 3 inning mo 5 inning tiat to Jadi awanang molla. Kami ata awanang yalla. Ya tiladim la ko manito. Le nga malulen sa senetro ase. Na to da consent na nal individually long duram dala tibir olbi. Ya awana posisyon til. Ya andi tilga gomes tirar delegate sa molla se. Malgora maknitra ul swegen bi komla ko ngim ko. Exactly.
Hindi adra Mlato mali sel trust ada blun morngil wase kom tergi. Hindi adra olbila di blak longot adu ulwasi. Agim la mo masa adra la le teatro la doruri. Ya la amla subdidum to mrar kan adra la artit basi. Mada bolo aise. Maradra house to sige na mo sa adra la mada bolo aise. Hindi mle awana ya presidente o senti kalo aise. Tira blak tir kagit tako ngel molla. Sel signing statement ya president tadi kalau ngaria tril gora concern ni din dire kali wasale ni signing mo e wala ni tembol sa mi uluri ulam lut mo mesem sem clean Ulo ko makamlo mo ka tabli akil del ka budok la. Ya ka akil del bla mo magi ol bada os maraw. Ja ka bol awana rang idil tari. Madi ka consideration ni. Magi ko adim na kami terakan Messi de. kasi hindi agital di mede la ade himen bol di de mga kung sa term ka duli so ka di last ko statement terka Dia ngakamal di soal mol mutun annex sure give makmutun mo mulgoy kal taleu toiling. Telewa togora solar, telewa togor tiarai, telewa togora mangitel ka. Dirga pokrang sa ungil solusyon el concrete luasay. Tiagida dengan ini elang ya goler kita mortiang. Kerdi di general statement luasay ngungil. Maka mungungil mangkak mung mengit dia ka utergok le omgong guk ngarinya utergok le. Kalau sebeda luasay. Kamiul nga bitang das luasay hindi majority mul moram kodogi tigi derrayan. Magdugok mo tergil maulabongan. Alam makita kadugok mo ane. Hindi kila bingul mortia o iti eguk ma ima subject. Magdira kal dingo ima subject tal jala sodi engmo imo. Adang nga kalwit. Sel kumtab Dia ela di imol soal ko di duli. Regular ang serkaul mlara presra. Chan weekly press. Ito mlom sa other tial to rangi kita. Ako nas nga ako kau lagel wasit tial data sa truly. Endule imol to ko ya scientist no dia ko ngel wasit scientist statement, political statement. Luwas dia kung bay manawag to kay no mo be ubon Michael Bebe Rabulua. Senguk keskalel tial da dul. Akmo simbay sen dilolokoy kel Swad Lawrence. Lenga ka matengelo si tia ulmong lo ay sel blodolong. Oh, rita adra siapa? Dia kangot luul. Nara niyo sa lakmo ira. Hindi adra bela amla mutigingil mal mlem sisi tokol wase tia das bri dia ka betatsirngi. Etira mel diom skita kali da maudude da magaragi da makadamdelang makadawasi. On dia man amo tokol amo ubem la mo suedan open ringi. Ay kang tokol mo na school tokol mera imol bulu. Aktigora mo simbailer adan besao dengan dia politician. Ulgum dilla imol senator mal mawila ro rin mo ol sa ol oida truth. Dil tingir adra audio el dia politician el satisfier gitu laba dia kalau akil mutu mo sel tingel garuba. Dia ka stats logi ulel se statement. E que digo así, le ulum lo to ngil kadi dia dia mo se tial derbi. You know, ay que adabela tergib ngarba por seguir lo urma ko di sogal duli sei il mutro literal adar roguilo mesela kausis akluas dia ka personality ko mamral sir ma dia ka personal issue ko mam ay gel gi mo mral wasya la ka katmok ya bela opridil mo dia lungil bulu siya ko amit la le kolga Masih kami aman saul teru ruba ke kira teme di maral mo makmal dire ka dio tergi de dio una masura da blu no sobe el ko mutmak el alni abel sela tian kausis akluas Margo tiar kau sak langari rabe kel Sunday. Masum kom kora armeng sabi bira ikan toy di del kora angari asomi ul ederni kom guk terni ul girel malu kom guk kora jom sodera tokol gible mis en se mi ul lo mes kam rara malu kom mau den wal metiam ko kata kom help clarify bira ikan issue. Madi del sugu mengaria aku kora udas ul mo meserni en se edel mo sperni improve tiar program bagi dire mal welcome ni. Ya direct kada sera sen lo mereka program mereka usak mereka natiang lo ais lo asai kada doktor minister health doktor mais Robert amo ya TLL May lail al Sunday dingkang amo dia kalsip el nguk nani watara al sungul mung sel May ya next week yang mo sebe el angul metiam guk mo giungi lo guk tar kau usak yang guk mo ormeng sa upewi atau ministry of health mal di meritiang agi mal mereka sudi makuk next program.